Kurumjari, ISTV Pau Ming, Tabiri Pesmutaram Nokjari, and Batamaruba Pau. Tameng the Hiram Kayada Swatabana Tanamai is sing Pangdabaki Awaba Miam Namayonari. Ukrul District Manung Chanbama from Karada, Jingmai, the Poppy Masung Ganja Pambi Paks and the Tanaduna Sel, Tambaki Tabak Maning Tamna Jatanare, Amade, Masakaki Kanbamui Gayana Loktak, the Tang, the Pyro Project, sing low Hidak Tatan Hatlaga Hotel, the Chaktak Hule, Pau Sandorong Pizari. Impaldagi kilometer Chamagayan Kairom Lapna Laiba Tamenglong District Hiram Kayada Sotana Lady Kunjasing Namay Amadi Tangnawishing Pangdabagi Awabasu Chow Namayoknari May Mapung Pana Pangdabana Business Industry Sector Workshop Amadi Mahiro Singda Chaiteng Nangli Hiram Sida Reportama Manipur Sarkarna backward over districts in Kangatpada, Tamenglong district Sisu Amani Haidana, Lupa Kro Kea Thaduna Chakot Torangi Tabaxing Packetly, Adubu, Thada Kriba, Senfam Aduga, Hausi Fauda, Hiram Kea, the Sotana Lady Basi Yang Tarbadi, Anakpa Foundry. So listening any Supna Tara Taramatoida, 33 by 11 kV substation Amatamelong Kendrugi Manung de Laiba, Rengpang Village the Sangaki, substation Asi Tha Amani, Fazana Tabak Torom Laga, Yaya Kidre Haina, Kaimai Village, Kunjasin the Fundonarki, Haujik Tamelong the Tha Amagi Manungda, Hapta Amumutang, Mai Fangi Haiba Haiba from Pondoki, substation Asida Kiliba, Mechin Singasi, outdated Ngata Oibidigi, Mapung Fana, Mai Pibang the Hanisumaral Siki, Masiki Matang, the National Investigation Agency NIA, Changduna, Tigananaba, Union Home Minister, Kanan Balere, Mohek Taba Amadi, Nungsit Kizikang Chitpada, Mai Shunak Lakti, Masina Industry Machamacha Tobu Kunjasing, Health Sector Amadi, Mahiro Singda, Chowna Chiting Fangi Haki. Maybe say, Tamada, electric say, Tamada, Apama, Lame. Look already Mutkarani. Look, I same Basala department, me like the Haraga, I call no Hungry Hana department, Yangshin Bidre. My luck, the melon says Jingi Lamina, long hectare haba, my sedum mulle, my sutan the mulle. Tinga Karaga, my lap the Venina, because it one of my Maram so problem. Because it looked a kilometer, a knee, home from Salaga, looked a one, I could say. Ayuk nga ta hawale hay ka kung mari ahum makaya duway da hawala ga ko lok lagi so ga ko sum ko na ising so ko sila nupi nga ko ana ko inam balong se pali Tamenglong gi DC RS Golmaina mai si chang nai de kunja sing na power supply phangdabagi awab chawna mayongnari Rengpang substation asi fazana sembirabudi awab kokadabani nakal lamromda chingi lam oibana thangnaba ising phangbasi su awab mayoknari hana water resource oirama mafam ama hojik ising kangsilakle water supply gi damak Barakna Traga, Tenghep Tagi, major plant Amatoba Matoktai Haki. See the problem Kokusi, Ziri Dagi, Alvigi, Ziki and Pambi, power substation Sidagini. Nasibu, Kanato Rabadi, Nasi Krapazan and Silagadi, power supply city, Adum, Watana Lady and Kali. Cherakasida Imphal digi Tamenglong district headquarter da marui bathabaki damak chatkiba myoi kyasu guest house da mai phangdabadagi tatana awaba mayoknari nimidangi matamda dinner gi damak sin langbadasu mai laktabana maram oiduna puriba gari gi lighting kapsinduna arrange tongnari masigi matangda chief judicial magistrate Tamenglong amadi Imphalis puribi noktune sorina pendabu wafum kyasu phungdorki halakada IBC da leiba adu mai pumam leirami akoi INC nga su ibani khatani oire mai yawdana kamai leina dan mapana ki dana sum leirami Pangdriba Tamenglong Mafam Asida Landuna Manipurgi Atai Tongan Tongan district Kayada Mai Pinanabagi Damaktadi Maigi Waya Chobakaya Chingmatakta Puribani Hainasu Prajasina Nuaituba Pungdonaki ISTV Paugidamak M Ranjana Madina Robam Phillips Tamenglong Manipur da mayai kabachinjak muthatnanaba maikai kayadagi akanba thorang lokhatnaringai cherak asida Imphal dagi ukhul taba chingi mafamda mioi kayana poppy plant amade ganja na chingba thabagi thabak kanna chathanari lambi asigi Mahadeva lamkhai dagi kilometer 10 rom chatlaga leiba tongo yogadaba chingmai amada poppy pambi sing mioi kharana maning tauna paksan na thanari hairiba pambi asidagi kani amade heroine number 4 na chingba sungbada sizinai haiduna aina athingba leiribani Loinana, Tongan Tongan Sangstan Kayana Police Amadi Army Loinana, Chingi Atopa Mapam the Taba, Poppy Pambi Sing, Yantat Pagitabak Chata Krabasu, Hariba Mapamasida Tariba Pambi Sing, Hauzik Mapung Mare Fadana, Mahayale, Kwaidagi Luribadi, Sang Lavalambi Sida, Army Madi Manipur Police Ki Post, Amata Laitabana, Kunjakarana Maning Tauna, Pambi Sing, Asitari Haina, Lobeai. Loktak ta miram dagi tang na pairak pa uche kaya lau hidak jairaga phaba khutpu ma leire hari ngasi United Club of Thanga amasung Loktak Ecotourism gi mihutchingna Yuran matonda yengsin bada lau hidak jabadagi paibang amdraba uchek ani thengnakhi
क्लब की प्रेसिडेंट ओ मई पाक चाउना उचेक सिंह असि कौजेंग हारौ मुकांगाना चिंगबदा लौ हिदाक कापसिलगा उचेक तागनबा मफमदा चाइथोकलगा थमलगा मियोय कांगबो अमना उचेक सिंह माइकै अतोपदगी तानसिलकपनि हु कापसिलबा जीव सिंह अदु चारुबा मतम खरगी मतुंगदा पाइबा ngamdabadagi longna chingba sizinaduna फानब होनबनि हाइरे फारबा उचेक सिंह असि होटल दे योली हु थारगा फाबा उचेक सिंह चाबदसु खुदोंग थिनिंगाय ओइगनि मेरमदगी चाही अमगी मनुंगदा अमुक्तंग तांगना पाइरकलिबा उचेक सिंह असिबु कन्नबा मरी लेनबा खुदिंगमंगना होनमिनसि हाइरे इखोगी कौजेंग सारांग अमदी इखोगी nga मुखांगा हाइरिबा nga अकुप्प कंबुसिंगसे मसिदा येतुम कोई सिरिंज तौरगा लविदाक सिंगगा मखोगी बॉडी सिदा कापसिंग कापसलगा इखोगी ममांग थंगबा हिदुना सारांग मथक्सिंदा परियेंगना जारा संदोकम थमगा उसियक सिंगसी मनिंग थंगबा कंबुसिंगना तमना तमना होनजेला कांदा तानजेलागा मखोना थाइबा कौजेंग सारांग nga सिंगसे तप 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 चारगा अचार्ट लाउना मखोना पाइखलगा अखोगी तारकाना तप तप फाबा अदुगा मु करिगुंबा मदुना खुना फाबा फंगौद्रगना मखोना लोंग अमदी अखोगी नौन सिंगमना कंथलगा दमाइना हाटपना सिंगबगी फिबम सिने हजुजिमक लोकताकता उसिक फाबगी चथरिबा थवंगसि Innovative Youth Society Impal na sinduna bisum ningombam lekai gi yai falamjing lukki lampakta chathariba Jinjak Festival gamari lainana National Small Industry Cooperative Limited na miyam da kanaba piriba singi matangda nomagi oiba seminar kam workshop program ama pangthokrai thawam matuta Commerce and Industry gi Deputy Director S Joy Kumar MSME DI Impal gi Retired Assistant Director L Haridas Indian Council of Small Industry Kolkata gi Vice President P Loken Singh amadi NSIC की डिप्टी मैनेजर L इबोतोम्बी ना चिंबा मियोय कयाना सरुयाखी डिप्टी डायरेक्टर S जॉय कुमार ना अखोइगी अकोइबदा फंगलिबा मतम मतम की ओइबा चिंजाक सिंह लीदुना थंबगी हैनबी लेबना अरेमबदा चटखिगदबा सेनफम कया कनबा ngamgani हाइखी October ani ki mamangda National Cleanliness Day pangthokhraba matungda Medical Council ki poktak matungina hafta amagi manungda pung ani Institute asigi complex luna na thamnaba madi chahi amagi manungda pung cha mathabak suduna luna na thamnab ki pandam dangasi RIMS ki akoibada amot akai sing sengdokpa ki thabak chathakrai RIMS ke Director Professor Arun Kumar gi meeting makhada Medical Superintendent Professor Amubana Luchingduna amot akai sengba ki thabak adu hodokhi masida Great Manipur Security Service amadi atay staff kaya susarugyakhi hiram masing matang da Medical Superintendent Professor Amubana layang balak pamiyam nasu hospital asi luna na thamnaba mafam chana amot akai sing langthokpiu haikhi Medical Council of India gi notification amagi matungina week ama palan tawsi haiba week ama palan tawsi tang taret tagina tramari phau adugi pandam du logjara ngasi si mayam punna khotsa singjabani hawbadasu koi hana November October da tang ani gi mamang da koi sengjakre adu ngasi so dum sengjani matung da sun tawjani amam da MCI gi pandam di sahi amada pung chamadang hadabiyo haiba pung chamadang hospital amadi koi badare jaga singdobiyo haibani haibadi yamda da pung ani week amada hai adi pandam da tawjabani Ngaklo dikho Amur Falcon campaign haina mingthon ba ngasidagi November gi tang 13 phawba Tamenglong district ta pangthokadaba wildlife awareness program gi damak ngasidagi Sanjanthong da leba forest office tagi lamthakrai divisional forest officer Tamenglong amadi peoples for animal galoinana district administration asinduna pangthokadaba awareness program asigi manung channa mahausa gi maithong kauba lamjingba artist association gi lela Tamenglong district ki mafam manga da utkani Chief Wildlife Warden PM Rashatna lamthabagi thoram aduda Peoples for Animal gi Managing Trustee Bisorji chu sarugyakhi lamlaki sa uchekaya mangsilakliba asi kannabagi wakhalon galoinana pangthokadawriba awareness program asi miyamna sarugyabiyo haiki campaign asi maru oiba thimdi Tamenglong amadi Nagaland tariba murphekol haina khangnaba malemgi khwaidagi maming challiba amur hariba chek makhala sibu ngak senna bagi campaign amadi
तमिलोंगे खुंदारिबा साउसिक्सिंग लमकी साउसिक्सिंग मुंगाक सेननबगी दुगुंबा तथबा अवेयरनेस कैंपेन अमन Manipur Police na lamdam asida pamdaba thodok sing thoktanaba lokhalakpa Jackson thorangi sarukama oina Rims Road ki Soram lekai mapadagi lalambu makhong pukri achauba phawgi manungda leiba mioi sing dukan phamba workshop tawbana chingba mioi kaya amamam ta oina verification tawbugi thabak chathaki operation atuda additional SP operation ke Mega Chandramadi Impal West CDO gi OC P Sanjoy yauna police personnel kaya na operation atuda saruyaki jingnaba mioi taraga mathoi makha taba verification ki damak Impal Police Station da khusna ki Pauna Kaithel ki Masjid Lambi dasu nungthil DSP Commando Operation Sachinanda Soiba Mamadi Commando City Unit ki OC Paugi mideng makata thibo humbagi thabak chathaki mafam aduda leiramba mioi kaya amamam ta oina verification tawki masagi saktak che yawdaba mioi taraga taruk makata na thigatna bagi damak City Police Station da sinakre ngari gali amadi Masjid Lambi gi khongna chatpham singda dukan gi polam sing paisinduna thamba sing lawtho anduna matungda tawdana basu khangan khre Housing Sathariba Matam Kaktaba Ukrul Lambi Banasina Nomagi Chara Talaga Hingba Amadi Jingi Ichilinaw Sing Kamthing Nawanare Government Saijang Amasung Silent Kungi Lamgi Watokasi Atuba Matamda Loshinaba Sinbiduna Khongjang Asidagi Handok Hanbinaba Gwal Tabi Amasung Yangang Pokpi Road Transport Association na appeal tawri Banasina Association Sigi Makada Passenger Service Tawiba Gari Singda Su Chaithing Piduna Gari gi Loan Singba Amadi Imung Manung Pubang Amdabagi Fibam da Lakli Hari Tiam Bidyarani bu nupi oibiki ikai khumnaba mangalaba matung minung silaitana hatokiba thawong Thobal District United Women's Development Organization na nungaitaba phongdokli thawdosida chenari ba Suresh Kumar gi mathakta athuba matamda wail chathaduna akanba chairak pigadabani hari hoji pawi mathana tembe prekama Nehru Yuba Kendra Sangathan Impal West ki makada Nauremthung Kumantem Lekai Dalaiba Human Environment Resource Organization na sinduna Thahom Chupna Chathagadaba Nupi Singi Embroidery Amadi Wool Knitting Skill Upgradation Training Program ama hodokre Tharamatuta DIC ki Hanagi Manager CH Priyananda Nehru Yuba Kendra ki Youth Coordinator L Chitra Organization ki President M Pradipsu Saruyaki Thahom Chumna Chathagadaba Training Program asida trainee Kunthra Saruyari Priyanandana trainee singna thawayawna saruyaduna ehenba gyan loksing tansinna bhonabiu haiki Sangai Festival da Chinjak ki stall hangliba singna domestic LPG cylinder siznabi kanu haina All Manipur Domestic LPG Consumers Welfare Association na khangalagli KG taraka mathoigi oiba commercial LPG cylinder khaktamak siznabi hari Tayal Industrial Estate Silver Dew Packaged Drinking Water Puthokliba Loktak Industries na lauriba thodangbu sakhangduna Loktak Industries ki proprietor M Gitchandra Sarmada Global Achievers Foundation na International Achievers Award amadi Achievers Association for Economic Research and Development na Rashtriya Ratna Award pinanaba khalakle hari Janims ke Director Professor M. Shamona Janims Hospital da Laikanariba Anabasting Pibam Yingsin Kre Hospital asiki Medical Officer in Charge Yauna Marilena Basingna Anabasingbo Ningthina Yangsina Bakhangan Bagaloinana Amade Janims na Anabasing the Piriba Polam Sing Mapung Pana Pangana Bakhangan Ke Handak Janims ki store dagi Anabasing the Pigadaba Polam Kara Pharmacy da Yonduna Lerambadagi Janims Authority na Pagatuna Chap Chabatabak Lokar Kibadu Masagi Maranai Interest Taukibanate Anabasing Amadi Hospital Asiki Pibam Pagana Batabak Ado Pakat Kibani Tangai Fadaba Polam Kara Laitalaira Anabasing da Janims na Pangalibasi Chapchana Tabakta Ontok Naba Honaminasi Karigumba Anabasing da Pigadaba Polam Award Pa Amadi Laitabayarabasu Director Masada Kangan Birau Award Pa Polam Singadu Maki Angamba Pambay Siznatuna Anabasing da Pinana Honaminasi Haiki Kasi na kung pili siya angam bakara di Roy state sila rin na Roy pinga punte angam bakara siya ba amok pa mapanda thoke ba targa di arapatagi la pa lai ba patient he di awena awa ba tar ne ko adan minung si khare ye ngerga ini karen ba ne da apel da original adu ko to mapanda gi pohni ta ba patient da direct hon bi
Donor ki makada Social and Infrastructure Development Fund amasung tarahumdoi suba Finance Commission ki chakthung tamai block ki manung chanba tu Chaton segment ki yaon biraktabada Chaton Area Development Welfare Association na pendaba phongdorakli Hiramasida State Government na yangsin bibaka loina na project asiki final bill process tawhun biganu hari Medical Council of India की रिपोर्ट मतुंगिना एसोसिएट प्रोफेसर ओइरमदना प्रोफेसर की फम कहले हाइना मीडिया द फोंगनरगली पासी अरानबा युमफम यावदबनी हाइना रिम्स के सर्जरी डिपार्टमेंट की हेड ओइरिबा प्रोफेसर डॉक्टर जीएस मोरांगथेमना फोंगदोकली ngasi mahak ki office ka da pangthokpa pawgi mifam amada mahana makha taraduna ing lisingani amagi jun manga dagina lisingani taruki january kontramathoi fawba surgery department ki associate professor oina leibaga loinana department asigi GI surgery unit kina head ki thau puduna lakhi MCI ne yangsinba lakibadu general surgery seat punna makidamak lakiba nate hana leiramba seat nipan dagi seat tarukte hengatpagi matangda laklambani hana gi seat nipan gi recognition kakpalaitri loinana anauba nipal gi su yadre haina lokthokpasu laitri houzik khanaduna leiriba wafamni masida department ki head number moiduna mairoi singi chahi mangali haibasi aranbani haiki document sakini among the document legally akoina Adi ese professional general surgery ni ada ai thada GI surgery nang hawro even amadi senior man di head to the dia dabrina restan head to the dia dabrina adu nan masi di head of bureau the imisi hawro aidna akon endoscopy to giba rimse endoscopy to riba the colonoscopy to riba ki hol to mmc adu ki banner ki makhada aina associate professor in general surgery oina imitu maso aina likhar sakhi bani for the benefit of the institution for the benefit of the patient in general aduna ai associate professor oiki haidu madi da akoi the CS angsi loina akoi gi MCI so ai thaja khre appointment letter thaja khre joining report thaja khre masida kai ma matai confusion leitre ana ma lobby na bai so haijari Islam lining ki mayok talaituna drug yonba chaba amadi lining ki chanabi sing thukaiba miyor singbu anjuman na chalaiba AMS Mental and Spiritual Fitness Center da thamtuna makoibu achumba lambi da purakna ba khonaringai haukiba tang taraga mathoida irong dagi Abdul Ghaffar Kauba amana center da lairiba miyor singbu unagi haibada anjuman ki miyor singna akal aring singtuna unahande haibasi aran ba wafam ni haina anjuman ki coordinator Hajir Meheruddin na phongdokre Manipur Press Club the Pangthokpa Pawgi Mifam Amada Mahana Makha Taraduna Haukiba October 3 Mayang Imphal dagi Abdul Bari MD Jakir Amadi Irong dagi MD Satarna Islam lining ki mayokta chahi kaya namaz solamdaba lining ki chanabi pumnamak thadok lambadagi center asida wakhal taminanaba thamduna lakhibani makoi bu phu chaiba karisu taude imungi miyo singsu unandaba laikhide hari Pawgi Mifam da Abdul Bari Jakir amasung Satar su saruk yaduna anjumana makoida tati tawoina tauba imung manunga unahandaba laite phongdoki koina anjuman islai muasara da laibida karimba ma harassment ekogi mesapsing gi maike de pidhiba kembo laite yungi maike de su noma ekoina anjuman gida lakpa matung de ko inaw nupa du no laga kungo de ni gumba suba gi de adui matung de thoido ko wari sa gi de to mesap ko ge su dun wari betai phajana sara haraw mun de ye Central Scheme for Assistance to Civilian Victimized Family of Victimized of Terrorist Criminal Natural Violence ki makhada piba senthang sing English singani taraga mathoi gi January dagi hojik phawgi senpham Manipur government na namsinduna thambire haina tongan ba thodok ta laikhidraba victim singi imung manungi miyoy singna phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam aduda fayeng da thokhiba laibak thiba thodok ta laikhidraba angom chanbi amadi menaka gi witness oikiba angom Irai Jauna Central Scheme English singani taretagi Bharata hudokibani scheme asigi makhada terrorist ki thodokta laikhidrama micham singda lupa lakh ahum ki mateng pibani English singani taretagi lisingani tara phawbadi center na chada chama puthoklaka pibani adubo lisingani taraga mathoidagi anoba chana pathap semduna center na chada humbudra state na chada kunthra puthokadabani haiba niyom lakpadagi ngasi phawba Manipur government na English singani taraga mathoidagi tuminna lesin khre Manipur gi victim family chaurakna Puronggi senpham sing atuba matamda pitokpi haina phungtoki the proceeding
क्लोज नंबर 2 द पल्ली बने मसी स्टेट ता हे रिपोर्ट और के बनु मितगी ngasi फाव चनत्रे हाइना खल्ले मरमदी हुजि फाव सेंक्शन तौबिद्रबनि मादु की व्हाइट पेपर अमा पुथोपियो चन्ना रगना चन्ना बगी चन्ना रगना चन्नत्रे हाइदुगी पुथोपियो एना हाइजबनि इंग्लिसिंग अनि निपाल की नवंबर मरी दा कमांडो न फारगा सासिनब नोमई कापनबदा कामेंगी येन काबुंग दा हात किबा नोमई थम माइकल गी लोइना बिदा लुपा लाख मंगा कंपेंसेशन पिनबा मणिपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच न खंगन ख्रे सेंपम असि थाहुंग की मनुंग दा पिगदबनि हारि माइकल गी लोइना बे नीना न थांगत किबा केस अदुका मरी लेना चीफ जस्टिस लक्ष्मीकांत महापात्रा अमसुंग जस्टिस एन कोटेश्वर की डिवीजन बेंच नंगसे कोर्ट की राय से पिखिबनी पेटिशनर के माइकईदा मयोबम राकेश न लेपखि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबाल न सिंधुना अंगांग सिंगी ओइबा हेल्दी बेबी शो ngasi थौबाल वांग मताबदा लेबा चीफ मेडिकल ऑफिसर की कॉम्प्लेक्स पांगथोखरे थौरम असिदा डीसी थौबाल टी रंजीत सीएमओ डॉक्टर एस शरद कुमार डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर एम जयंत कुमार सु सरुग्याखि था तरुक्तगी हौरगा था कुंथ्रागा मंगा फाउबगी मनुंगदा लैरिबा अंगांग सिंगी कांगलोप अहुम थोंगना मसा मौ फावा तानखे खनगलबा अंगांग मापलना हयंग इम्फाल दा पांगथोकदबा स्टेट लेवल हेल्दी बेबी शोदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की महूत सिंधुना सरुग्याकनी Autonomous District Council Sadar Hills के एजुकेटिव मेंबर लुनथांग हाउकिपना तरागुमदो सुबा फाइनेंस कमीशन की मखादा चिल्ड्रन होम अमसुंग चर्च सिंगदा सोलर स्ट्रीट लैम्प सिंग यंथोखरे कांगपोकपिदा लेबा महाकी युमदा पांगथोकिबा थोरमसिदा प्राइम मिनिस्टर पैकेज की मखादा खनगलबा बेनिफिशियरी सिंगदसु अतै खुदोंचाबा सिंग पिगनि हाइखे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दा शक्ति सिनदबना चौखत थौरांगी थबक सिंग खुंगंग सिंगदा मपुंग फाना योहनबा ngamde इंग्लिश सिंग अनि निपान अमेंडमेंट एक्ट की डिपार्टमेंट कुनगतरुक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मखादलई अदुबो ट्राइबल अफेयर्स अमसुंग हिल डिपार्टमेंट की चादा यांखै नतना अतोप डिपार्टमेंट अमता डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दा शक्ति सिनद्रि हाइना लुनथांग हाउकिपना फोंगतोखि ऑल मणिपुर प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन ना चंगसलगलिबा कैंपेन ngasi थौबाल योक्सलपगा लोइनाना डिस्ट्रिक्ट असिगे ओइनासु पाउजल खोंगचत वांगजिंग कैथेल दगे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्ञानेश्वर ना लमथाखरे पोथोक हेना पुथोक्तुना चिंजाक मिपाल तांगुमसी लौफम कल्लू मणिपुर एग्रीकल्चर पॉलिसी सेमबगलोइना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट चनालु हाइबा पांदमदा खोंगचत असि चटपने एसोसिएशन की प्रेसिडेंट जॉय नोमाइथिमना खोंगचत असि मणिपुर की मफम सिन बथुंगना चटकनी ngasiदगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मरोइबा लौफम सिंग चटलबा मतुंगदा थासी की तराग निपाल दगे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लौफम सिंगदा चटननबा पांतम थमले लौमी मियाम न खोंगचत असिबु सौगपियो हाइखे वन डिस्ट्रिक्ट अपुनब लौमी लोक थौबालगा ऑल मणिपुर प्रोग्रेसिव फार्मर एसोसिएशन का खनदना वन डिस्ट्रिक्ट की मरोइबा मफम दया सिंग खुंगदननबगिदमा खुंसालागनि गवर्नमेंट कॉलेज ओजा सिंगी एससी अमसुंग 10 नवंबर कुनगनिथोय फाउगी मनुंगदा थादोक्त्रबदी फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन फेकोक्ताना आइनगी ओइबा मतेंग लौरगनि हाइरे था कुंथ्रागा निपालगी एससी अमदी टीए थादोक्पिनबा मरी लेनबा मिनिस्टर अमसुंग चीफ मिनिस्टर दा कयारक हन्ना हाइजख्रबसु ngasi फाउबा थबक ओइना पांगथोक्पिदे हाइना पेंदबा फोंदोरकले रेगुलर प्रिंसिपल हापनबगी मतंगदा यूजीसी की रेगुलेशन सिंग ngakna चत्तबगी दमक कॉलेज ओजा सिंगना आइन की ओइबा थबक लौखतलिबसिदा एसोसिएशन असना सौगतले स्टेट असिदा मगुल लैबा एजुकेशन पुरकनबगी दमक गवर्नमेंटना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यूजीसी रेगुलेशन सिंगा चानहंदुना स्टेट असिगी ओइजबा हायर एजुकेशन पॉलिसी अमा चनहनगदबनी स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल मथौ तौहनगदबनी अमदे स्टेट हायर एजुकेशन सर्विस लिंगदबनी हारि सेप्टेंबर कुनगमंगा एमएलए चालतोलियन आमोगी लंपेल पातलेबा क्वार्टर दगी चेन खरगा कमांडो की ड्राइवर अमा हाटपदा चेनरिबा अहानबा आईआरबी की राइफलमैन थांगथियन सोंग तोनसिंग ngasi फाउबा थीबा फंगदबगा लोइनाना बटालियन असि कमांडेंट एन मणिमोहना थांगथियन सोंग तोनसिंग असि मिचेल नि हाइना लाउथोखरे मार्क फुट मंगागा इंची अहुमखाई वांगी खदांगदा दाकपम अमा लै हाइरि मोरेगी हॉलैंड फाइदा सखंगदबा सिंगना बॉम्ब पोखायहनखिबा थौदोक यानिंगदबा फोंदोक्तुन ngasi मोरेदा अयुक पुंग तरुक तगी नुंगथिल पुंग मरिगा फाउबा बन तौखरे मसिना मरम ओइदुना मोरेगी महौसागी पुंसीदा चाउना अकाइबा पिखरे मितै काउंसिल मोरे तमिल संगम हिल्स ट्राइबल काउंसिल मणिपुर मुस्लिम काउंसिल मोरेगी अपुनबा चेरोल अमना असिगुंबा थौंग असि मतुंगदा अमुहना तौबिगनु मोरेगी नुंगसी चानना लैरिबा सि थुगाइबिदनबा अपील तौरि हौजी पाउगी मलथन तेंबा ब्रेक अमामो
ब्रेक की मतुंग दा अमुका नतराम नौकचरी मखाता पाउदा उमंग कोक्तोपगी अमांग सिंह हाइबा थिमदा एमसु थौबाल डिस्ट्रिक्ट न सिंधुना डिस्ट्रिक्ट असिगी मफम अनीदा लायक चांगदम नखरे यूनियन असिना चाही यांखै मपुंग फारकपगा मरी लेना थौबाल कॉलेज अमदे कक्चिंग खुनौ कॉलेज दा पांथोखिबा चांगदम नबसिदा क्लास 3 दगी 5 फाउगी मनुंग लैबा महिरोय जमंगागा कुंथ्रा माथोयना सरुग याखे एमसु थौबालगी जनरल सेक्रेटरी रबीना एमसु हेड क्वार्टर की मीटिंग मखादा उमंग कोक्थोपना मांगलकलिबा कयासी महिरोय सिंदा खंगनबा पांदमदा चांगदमनबसी पांथोपने मसी फोल नुमित मंगानी मनुंगदा मीडियादा लौथोकलगनी हाइखि ब्रह्मपुर थोंग अरीबा अमसुंग अनौबा अनिगी मरक्ता लैबा ब्रह्मपुर बाचस्पति लेकाईगी लंबी असि अथुबा मतमदा सेमजिनबियु संगाई फेस्टिवल गी नंगननबा लंबी सेमननबगी गाड़ी सिंह थैरकपदा एक्सीडेंट थोकनरे हाइरि ngasi लंबी सेमबीदबगी मायोक्ता लेकाईगी नुपी कया थोरक्तुना लंबी थिंखि नुपी अमना लंबी मतेक असि सेमजिनबिनबा हाइजबदा ngasi फावबा ताबिदना लैरे थुंबुथोंग लंबी सेमलिंगै तालकता लंबी असिदा गाड़ी कया चेनबना हेना खुदोंग चादरे लंबी असि सेमद्रिबा फावबा थिंबगी खोंगदंग चंगसिनगनी हाइरि याम थिना फत्तबा द मोइन मसिदे गाड़ी सि मयाम अमा थजिन बिरे अद गाड़ी खोंग लंबी भोग सफम लैत्रे गाड़ी अनि थैनेबदा गाड़ी सि ओन्थरबा दौरे मदे अखोय मसि संगाई फेस्टिवल जौदु फावदा सेमबी होइना अखोय एमएलए दसु चचलुगेना तौबनी अद मसि सेमबी बियाद्रगदि अखोय मतम पक्तनो ngasiदगी लंबी सि थिंजरगेना थिंजर तरागतरुक सुबह कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल कॉन्सम हिमालय ngasi सैनिक स्कूल इम्फाल द लाक्तुना महिरोय सिंगवारी वताई साखरे पीआईबी डिफेंस विंग की पीआरओ की चेरोल अमना जनरल हिमालय थौबाल डिस्ट्रिक्ट के चरांगपात पोखिबनी महाकना मणिपुर खक्तगी नतना अवांग नोंपोकी ओइना लेफ्टिनेंट जनरल ओइबा आर्मी ऑफिसर ने कारगिल वार्डा कुनगतरे सुबराजपुर की कमांडिंग ऑफिसर ओइना चौबा थौदांग लौखि कैडेट सिदवा ngangloduna hakjang phanbaga loinana pungning wakal fana leinabagidamak isagi lamcha chajat phagatnaba honagadabani isagi leiriba akiba sing kanna honaduna madubu maithiba pinanaba honagadabani haike mairoi sing hanglakpa wang kayasu lieutenant general himalayna mahaki punsida honarakiba kaya thamki hairi mayamba madi matai maga sel puthok pusin taunaba nupi amana nupa macha amabu aranba mongta mingchat thianduna ijat ki dabi tanaba honari hairi thaudosi matang danga si singjamai gi akoibata leiba laikai taret ki apunba nupi lupsingna singjamai community hall da mi phamama pangthoktuna thaudosi da chenari ba singjamai mayengbam laikai dagi salam prabha mapuroiba jadumani amasung singjamai okram laikai dagi sanasam imocha apokpa laikhidraba leibak leimabu kauduna waroisin purakna honabada प्रभाना लाक्तबगा लोइनाना नुंगाइतबा वाफम सिंह फोंदोरकले मरम मसिना प्रभाबु लेकाई तरेना इंथोकनबा वारेप लौरे हाइरि मैरा पाबिलु के सेक्रेटरी थोंगाम बिना सखिना थौदोसगी मतांग द पल्लदुना प्रभाना इमोचागी मयाम्बा अमदी मतैमदा सेल थौबा लाक्पदा निंगाई संगदानरपदगी खामदोकलुबदा फजदबा वाहि कया हाइरमलगा चटखरबा मतुंग मचानुपा पुदुना लाक्लगा मखाताना निंगाई संगदानरिङैदा इमोचाबु तुंगदगी कोनसिलगा मफी लौथोक्तुना महाकु इज्जत लौगदौरे हाइना लेकाई मियामदा लाउखिबनी हाइरि असिगुम्बा थौदोकसिंग मखाताना चथरकलबदी इमुंग मनुंगी मियोय सिंग यावना लेकाईदगी तांथोकनी हाइरि श्रीमती प्रभा देवी से अखोई सिंजमई अपुनब लुपना नुपी लुपसिना माजे मा खप्तगी ओइबा सोशल बॉयकॉट अमा तौरगे हाइना अखोई सिंजमई अपुनब नुपी लुपना लेपे करिगुमा मथंगदा अमुकसु थौगोंग असिदा प्रभा देवीना अमुकसु चथरकबा तारगदी मासे मोइगी इमुंग मनुंगजे अखोई लेकाईसिदगी तांथोकबा हाइना मीडिया की थोंगदा लाउथोकजरी सैजांग अमसुंग साइलेंट खुल अनिगी लमगी चेयनबगी मतंगदा मतम कक्तना इम्फाल उखरुल लंबीदा चथरकपा बन यानबा पुरकपदगी खुदक्तगी हंदोखरे ngasi nungthel chief minister gi bangloda saijang development committee amadi saijang maira paibi mirching chief minister oibo biyauna khanarba matungda yanaba purakibani wari sanaba tu da deputy chief minister gekhangam mla yamthong haukep mla ksh biren mla rk anand mla n biren amadi mla k ranjichu saruyakhi hairi सैजांग उयोग चिंगदा साइरेन खुल की मियोय सिंगना असिबा हकजांग मा फुमजिलंबदगी सैजांग विलेज की मियोय सिंगना यानिंगदबा फोंदोक्तुना हौखिबा नवेंबर 18 मतम कक्तबा इम्फाल उखरुल लंबी बन तौरकपदु ngasi सरकार को वारी सानदुना यानबा पुरकपदगी खुदक्तगी बन हंदोखिबनी
Lagliban November Taramanga Fabugi Manunda Sangai Festival gi Sem Sabat Loinanaba Hafta Kangjai Bungda Mioi Kayana Kana Honari Tongan ba stall kaya lairibasi handaki festival asidadi Miam Chathok Sasinda Hena Nungainaba system amada sahli Numit Karanig Mamangdagi Hona Sem Sariba Hafta Kangjai Bungi Main Geta Impalis District Police Personnel Singna Changthok Sasin Tauriba Mioi Sing Kanna check Tawaki Tabak Chataduna Lakli Stall Sariba Mioi Singna Pungdok Narakpada handaki asida Mamangi festival ga manadaba Tongan Bamahau Soidana Pangani Habagi Tazaba Pungdok Naraki especially akoi horticulture ki simadi akoi ke tamora tamna tasengna masi mayam ga manadaba top podama structure si akoi tanta mai de pankaseraga tanta tokta moi loigani aduga maji akoi na masi lakade si kai dagi no ana haibada marakta leriba posna akoi disturb tawduna leibanani haiba wafam simadi waru bibeyade masi makaktang dang lokto piragadi akoi yam advance hoina akoi silosin jaba yajarabani Khongsangdagi Tamenglong headquarter Tabalambi asi BRO na paituna lakli lambi phatabasi ubadagi Chief Minister Okram Ibobina Works Department ta wa hairaktuna kari tawba yabagi yengna ba khangalakpa laikhrabani adubu state sarkar na semna na ba khongthang lokatpada BRO na paiba oibana center na ayaba pirakhide haina Works Minister Ratan Kumar na paumi singda phongdokre ngasi all secretariat laiba Works Minister Ratan Kumar gi secretariat office ta pangthokpa paumi singa unabaduda principal secretary Onab Kishore chief engineer Lokendro transport secretary Lakshmi Kumar amadi additional chief engineer Singh Suyauki minister makata na phongdokhibada sel thungi awab leibana tongan ba project sing paikhatpada thinthaba yauri hauzik paikhali bathabak sing ase proposal thakhiba kayagi matangda su wa ngangladuna hauzik phangi awab leibana anoba project sing paikhat pangamde haike asida sunatana department asigi makada paikhat payaba IVR road sing su thabak mapung pana paikhat pangamde phongdokhi department asigi oina hauzik external added fund khara phangle mamangda fund asi phanglamdabani center na chadamar budra puthokadaba fund oibana thawbaldagi kasom tupul-dagi Bisnupur lambi semba yawbaga loinana lambi semnana ba makatana thabak paikali atai paikhat kadaba thabak kayagi matangda suwa phong kaya phongdokhi amaromda handak lambi sembada koilas phakat pa yawri basi inquiry tawraba matungda contractor adumara leirabadi action lokhatkani haki atai atopa pesa koina yaragidi akoi digi pesa si akoi hapaju hapsi estimate ama tawlo na honorable cm no haire aduga moigi MORT da moidagi moida akoi hangnaga masi akoina packet pada kari kai haidana akoi additional CS na akoi gi moigi secretary sibar da mudu akoi hangmureba hangma tamda moina yaro haire mo masidi akoi gi national highway ni MORT gini aduna mini state government na pai hai ta ga dinu state government gi oiba ta bani masidi national highway ni adu ga de national highway de gi kathalani hair pane sine ba gi factual position je ana phiji factual position ja koina kara clarify tawning ba hai bata Manipur Pradesh Congress Committee ki Vice President Sagol Sem Achobagi Lising Makada Wangoi Kechel Laiba Wangoi Block Congress Committee na Sinduna Numit Humni Chathagadaba Jawaharlal Nehru gi Chamaga Kungamanga Suba Mapukumon Thoram Pangtok Pahokre Thoram Asida Block Asig President Thongnawjam Thambal na Luchingduna Laikhidraba Nehru gi Mafamda Laishu Katuna Ikai Khumnabutki Tungda Wangoi Kechel da Lalol Itik Tauriba Singda Chathak Yantoki Yamaha Motor India ki Anoba showroom amangasi Chingmairong da laiba Pakhangba Motors ta hangdokre Thoramasida Yamaha Motor India ki Managing Director Masaki Ashano amasung Sales and Marketing ki Vice President Roy Korean Pakhangba Motors ki Mapu L Victor Susaruyaki Imphal Police Commando amasung Kuntra Suba Assam Rifles ki Apunba Kangbu amana Thasi ki Taraga Mathoida Napet Palida ki KCP MC ki Mioi ama fare Police Department ki PRO ki Cherol amana Farba Mioi adudi Okram Nanaw Chahi Kuntra Apokpa Laikhidraba Mukta Jingnung Khok Maya Lekaidagini Maha ki Mayumdagi Maru Ahum Yawba 9mm ki pistol ama fangde hairi Bisnupur Police na Thasi ki Taraga Mathoida Thinungai Khulda Chahi Taragmari Rom Surabi Nupi Macha ama Lamang na duna lairamba thengnare yengbada nupi macha si wakal joirabi mali Manipuri lol thokte nupi macha si hauzik ningthau pokpi ki Mangal Sanglan Protective and Rehabilitation Center da asoi angam yaudana thamli hari Kim Gangtena Trinamool ki MLA Dr. I Ibuhan bigi mathakta thangat ki bad disqualification ki aroi be hearing ngasi pangthok ki bagaloina na speaker na rai reserve tawkre
ILP का मरी लेना सेम की पॉलिटिकल पार्टी कमिटी की निपानी चथगदब मिफम ngasiदagi चिंगमैरोंग लेबा असेंबली कॉम्प्लेक्स ता होख्रे मिफम असिदा अखंग अहेसिंगना पिरखिबा मोचिंग खनबगा लोइनाना वारोइसिन अमा पुरक्तुना गवर्नमेंट ता लानखतनानाबा अरोइबा फिरेप अमा लौगनी हाइरे मिफम असि थासी के कुनफाउबा चथगनी हाइरे रेलवे की थबक शुबा डिपर के ड्राइवर मंगसी अयुक अंगनबदा तमेंगलोंग की अवांग खुलदा अतोप डिपर मन तकपदगी लेखिद्रबा ड्राइवर अदुदी सोनाराम दिका असम दगी निहारी महाक रिम्स ता पुखलपदा काहेन इथोपदगी लाइकनबा ngамदना लेखिदबनी हारी अमरोम नंगसी अयुक पुंग 10 रोम ताबा मतमदा यारिपोक थौबाल लंबी की सिफाई लेकाइदा टाटा डिफर मन तकपदगी मोटरसाइकिल तोंगदुना लाकपा मियोय अमा मफम अदुमक्ता लेखिद्रबा मियोय अदुदी खुमनथेम राजेन कुमार चही 35 अपोकपा KH बोतोन हैरोक पार्ट 2 दगी निहारी चवागना लुपा लिसिंग 10 रोंगी ओइगदबा फिरोल लाइरिक अमदी अतै पोचे सिंह मुंबई दगी इम्फाल दा पोस्ट ऑफिस के खुथांगदा थरकपदा चेरंग बोरा ngakta ओइने यावरमले थांगजम निरुपमा कौबी नुपी अमना मुंबई दगे थांगजम ओकेंद्रो मैतै टाइगर कैंप तलैबा मियोय अमदा पोचै सिंह अदु थरखिबने अतोपा NG सुनीता कौबी अमगी पोचै सिंह यावबा बॉक्स अनि अमसु अक्टोबर 10 का नेपाल दा ओकेंद्रो दा थरखि अदुबु पोचै सिंह अदु मखा ताना कदा यौख्रे हाइबंग असि फावबा खंग्रे TH निरुपमाना बॉक्स अहुंगी मनुंगदा पोस्ट ऑफिस की सिजननबा बोरा ngakta हपचिलंबसी मतंगदा मतुंगदा थोक्तनबा मरी लेनबा सिंह होनबि हाइकी सुम तुमिन लेथोकी प्रजाजे पंगे हाइबगी टाइप तौब अमा आई वखन दुमाइना सुम खले अदुदना मोइदा परा अमा तंबीगोइना हंदकी मतांगीदा कैनोम मरी लेनबो अथॉरिटी द पोस्ट ऑफिस की स्टाफ मागी मरी लेनबा सिगी मुंबई दगी ने इम्फाल बोग लाकपगी रूट से सिदरीदा कराई दा करम पोस्ट ऑफिस फावरगा लाकपा अदु बयाम दु लोइनबा मरी लेनबा अथॉरिटी न मोइना कैनो तौरगा इंक्वायरी तौरगा सिदैसिदा करी लौखतप एक्शन लौखतप याय मतुंगदा मु हन थोक्तनबा हाइबदो आई हाइनिंग मयाम द सिजे ngasi nungti ki phongba pause singda manipur police ki pauda yumpham oiduna phongliba UNLF ki mioi ani phare hariba si aranba pauni haina UNLF ki department of publicity ki director in charge M Sakhen gi cherol amana sengtorkli haukiba november 13 da Bisnupur district police commando na moidangpok amadi haikruzam da thiba humba ki thabak sathabada phare hariba yangkhom nabachandra chahi 58 apokpa yaima moidangpok awang lekai amadi asem sarat chahi niphung माथोय अपोकपा ए इबोल हाइक्रोजम ममंग लेकाय असि UNLF नते मखोय अनिमक UNLF अमदि मसिगी लानमि संगलुप MP गा करिगुम हिरम अमतदा मरी लेनदे मिचम ngakतनि हाइरि हौजिक सानबि पाउ ngasi sanabagi pauda langol view na tauthong united pumaithiba piduna nepal super state level junior open football tournament ki final changkhre lamsang football club khudai ban lampangna sinduna club asigi ground da team taragamanga na saruya tuna chathariba nepal super state level junior open football tournament ke ngasi sanaki ba ahan ba semi final match ta langol view na tauthong united pu penalty da goal taruk mari da maithiba piduna final changkhibani team animang na apiba matam phawbada goal amamam channatuna draw chatpadagi kick from penalty mark na decide tawda langol view na goal manga chanki langol view ke goal singadu Roshan Netrajit Rajmani Biswajit amadi khabana chanki tauthong united ke goal sing aduna Bisho Bungcha Naucha na chanki mari suba kaukhiba Anthony ge penalty kick adu soibadagi match asi langol view na mai pakhibani hayeng anishwa semi final match ta Aniska Uyumpok amadi United Sekmaiga sanargani Impal West District Football Association na sinduna pangthokiba 35 suba S Birendra Singh Memorial Super Division Football League Gungamathoi suba L Sangita Devi Memorial First Division Football League Mari suba Kangjam Karanjit Singh Memorial Second Division Football League amadi Gungamari suba Third Division Football League ke prize distribution YWC ground Malom da pangthokre Thawamasita MLA RK Anand YWC Malom ki President Karanjit Malom Gram Panchayat ke Pradhan के IBI ममदे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट S Sanatombana थौरमफु सिंह ओइके थौरमसिंग मरी लेना
Lana football exhibition match ani shanaki ahanba match da second division ki winner Sai RC Tagyal na third division ki winner TDC Mayang Langjingbu goal mari amada maithiba piki ani suba match ki sanaki bada first division ki winner Sagolban United amadi Zahi Sigi Stad leki runners up Trau kwa Kethel ka goal amamam janaduna draw chakre Super Division ge winner Young Physic Union Lalambung runners up DM Rao Sekmai First Division ge winner Sagolban United runners up SKYC Sekmai Second Division ge winner Sai RC Tagyal runners up SC ke Kodompokpi amadi Third Division ge winner TDC Mayang Langjing runners up NCC Khongampat ki team singda thawamapu singna certificate kaloina na trophy sing khusnaki All Manipur Football Association na sinduna home away basis ta team tare na saruk yaduna chathariba taramapal suba winners kapta hayeng Young Physic Union Lalambung makhungi home ground da oina Kuman Lampa ke artificial tapta Lamfa Hiroka Anishuba semi-final match sanagani Atopa Anishuba semi-final match amada FG Jalen Sadar Hills ke home ground oina Thomas Ground Kangpopida 11 Star Sporting Union akampat ka sanagani 11 Star Sporting Union akampat ki home ground oina Kumanlampa ke artificial tafta ahanba sanakiba semi-final match ta football club Jalen Sadar Hills na 11 Star Sporting Union akampat pu goal Anishnoda maithiba pikibana Sadar Hills sanagadoriba match asida Anishnoda maithirabasu final janglagani amaromda Lamfa Hairoke home ground oina Hairok Higher Secondary ground da Young Physic Union Lalambung makhonga sanakibada team animakna goal amamam chanaduna draw chatkibani Assam Police amadi Nagaland Police yauna team nipana saruyaduna thasigi tang kundagi kungomdoi fauba Laurembam Youth Unique Playground da ahum suba Veteran Kabaddi Cup pangthoklagani hari December ki tang kunga taruk taki kuntra mathoi fauba New Delhi da pangthokadoriba kuntra gatare suba Sub Junior Boys and Girls National Volleyball Championship ta sarugyanaba ahanba phase ki sanaroi kunga mathoi All Manipur Volleyball Association na khankre khalaba sing thasi ki tang taragataret ki ayuk pung taret tabada Kuman Lampak Outdoor Volleyball Court ta laknana ba association asigi secretary na thadrokba cherol amana khanglakli All Manipur Football Association na sinduna pangthokadoriba kungataruk suba Junior Boys Inter-District Football Tournament ta sarugyana ba Imphal East District Football Association gi chahi taragataret makhagi nupamacha gi football sanaroi taraganipal khankre khalaba sing thasi gi tang taramari ke ayupung nipal tabada Rao office ta laktuna H Sulanjoy da report torana ba khanglakli Impal ke mapal kangjebung da pangthokadoriba Nepal suba Manipur Polo International da sarugyana ba India team B team da Manipur gi polo sanaroi taruk amade reserve player ani khankre National ki thakta medal kaya lawraklaba wangkhai ningthem pukri mapal da leba Laurembam Mahesh thasi ki tang taragatayatagi kunganithoi fauba Thailand ge Bangkok ta pangthokadoriba Mari suba Asian Beach Games da swimming ki aquathlon amade triathlon da sarugyana ba khalakle hozilo silakpoda ngasino migoi ba inga saki pau ICR lampel patagi fangba pau gi matung ina ngasi gi khwaidagi sabagi chang degree celsius kunga 8.3 mari khwaidagi ingba degree celsius taragama 3.5 manga nuksite yaw ising manil gi chang ayukta chada mar phumdoi nungthil dana chada ni phugataru nongju gi chang nil hozimero ba pau amona Tamenglong da hiram kaya da sothabda natana mai ising phangdabagi awaba miyam na mayoknari Ukhul district ke manung chanba mafam khara da chingmai da popi amasung ganja pambi pak sanna thaduna sel tanbagi thabak maning tamna chathanare amadi masa khakdagi khanba mioi kayana loktak ta tangna pairakpa ujek sing lo hidak thaduna hatlaga hotel da chakthar khulai ISTV na bijaba paw matang sa lojare ming tabi bising ba mukana khurumjari